Muy buenas tardes a todos, autoridades educativos, maestros, alumnos y personal de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Sean todos bienvenidos a este auditorio y agradecer de manera muy especial la presencia de cada uno de ustedes en este acto. De igual manera, a quienes nos visualizan a través de Facebook Live, de la página de la Comunidad Lingüística Pocomchi y en la señal de cable a través de Canal 5 TV Maya. Les pedimos a que compartan este enlace de transmisión para que muchos puedan sumarse a visualizar este evento, donde ha de llegarse a cabo el Festival Literario Tradición Oral Pocomchi. Kalentak Chawunchelal, Yunagna Katokamru Kekakamaj, Yosef Takawe Akuli, Chihuachi Jume Uli, Nakatokamru Kahuli Kekakamaj, Chihuach Iloklah Rishkekil Willy. Yosef Takawe Niktaknimal Kachitak Koja Wilom Chalok y Kachitak Koja Biram Chalok. Para dar inicio al evento, cedo el micrófono al licenciado Taylor, coordinador del programa Pocomchi. Kalentak tut, kalentak khaw, kalentak kiholak ashokak ahtiginel garuk achiko takawajinum chirwachi lokalak shekuli kayaw takronimal sukilak tak chawunchelal parpinani Pocomchi mola mayapchi re pashil re Comunidad Lingüística Pocomchi re Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala ruk takawi kakulik chirpam inim la holkamanik kuli re orik re pankashlang orik Festival Literario de Tradición Oral. Herkab Chayot Takretal Ar, Letzihipulik Pankakorval Pocomchi, Chiri Gere, Nakakamanik, Nakakorik, Chiruachi, Lakhshekuli, Toro Mahare Kapaka, Takabacha Unchelal, Chibuliko Takakushkuk, Rehilhik, Erukasharik, Eyahik Lokil, I Kamanik, Amcho Take, Achtiginel, O Nachcholinel, Kakorval Pocomchi, Ahayu. Pantinami chicho, ejewohok kayen tapirala wechi, wilkebo takaki biship pula take kichalik ar chupami rutinamital tamahun, deke wilke bayun kay en kayer sukil kikush, en kapakaw takatawila wechakuchi, kapopotek takpankakap, lechi den kayaki kulik take kaskacha aktamahun. Ko rechi den kabirah. Ko rechi den kabirah. Ejewohok ayun ke kaskacha aktamahun kapaka takatubila we chine nang kapagpotek tapakakap chine kaye kiwi kikuliko take kaskacha achicho agre to ayu takwiko parman wohok herkam shokor wichihil mahe kaye uzuki kikush chinchel take kaskacha kharuk achiko kilom chalok pan kul kaspiran Facebook Live re Comunidad Lingüística Pocomchi kaye takusuki lakush kapaka takatubila we chakui Chineta que na pukari canil o enlace de transmisión re chiquita que cascachar neki o kik paruman rehrilhik inim lahkamani kuli nartopik o kachir puhtik chirwash y lo wili to agre nakatoka mi kayu to kulik chawunchelal he wohok katiushak que kichupik na hitikimal wili re y colegio la pupila del cielo de kamal de director ay wilik chikashilak eha wotake y kuhtanel Ahtiginel lehitikimal haruk kahchikoh kushnimem kayew takakulik rusukila kustak chawunchelal chiruachi lakalakshekuli to agre chihe wili katukaruk ikamani kuli kayew tak rusukila kustak chawunchelal kasukileh tak kayew takruwi irholwachil ikakorpal hewok le takcholinel nakikutam takawe ikawarik ore kakore pankashlang orek re y tradición oral, lukta que prácticas orales, o takay kutahanik wilke, nakikuhtam ke ayu, chitsuy, chishoy orik, chikutahanik, chikuhtanik, re wachirwi, nakipanam tak kuk take y akuhtanele y cholen mal y ayu partinamital chichon. To agre, sukil kuslis takawe chawunchelal, harto chikuikat ayu, en kapaka takawe chinetak na yung napapotek tak panakap chawe tak chawunchelal. Ko, rechine berhik, rechine utak tikibirak shalom, okay? To kayo tak sukila ko chawunchelal, nan orom ki shiwo ng oral pangkalang orik. To rechigere newo
Okibirak taque maquioricta pacacorpale, jebotaque cachicos kilomchano. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes, invitados especiales, estudiantes de los diferentes centros de formación de aprendizaje del idioma maya Pocomchi, que nos acompañan en esta hermosa tarde. Pues tengo entendido que tenemos visita de participantes del municipio de Tamaú, Alta Verapaz, y asimismo pues del municipio de San Cristóbal, Verapaz, de diferentes establecimientos y de centros de aprendizaje que nos acompañan en esta hermosa tarde. Les damos la cordial bienvenida en este festival literario Tradición Oral Pocomchi, pues en donde los participantes o los estudiantes del centro de formación de acá del municipio de San Cristóbal, Verapaz, pues se han preparado por mucho tiempo para traerles pues esta actividad y desarrollarlo con cada uno de ustedes. Y pues a la vez, ¿verdad?, es de apreciar y valorar la riqueza lingüística y cultural de nuestro pueblo Pocomchi, por lo que les damos la cordial bienvenida en nombre de la comunidad lingüística. Asimismo, le mandamos fuertes saludos a quienes nos están visualizando en la página de la comunidad lingüística Pocomchi. Quienes ya están en línea, también les pedimos el favor de que compartan el enlace para que más personas pues se sumen a visualizar este evento que da inicio en este momento. Así pues, les damos la cordial bienvenida e iniciamos con esta actividad. Sokikushista Kawe. Muy bien, muchísimas gracias. Fuertes aplausos para nuestro coordinador. Él es el coordinador del programa. A continuación, tenemos la invocación de la JAU a cargo del licenciado Ricardo Morán Bin, que es el presidente de la comunidad lingüística Pocomchi. Calentar Sokikushista Oesta que Haruta que Wilcat Chipame Instituto Ulika Jalaeta Kakulik Chakujunal en Cayo re Kamal Behil Mola licenciado Ricardo Morán Bin ru invocación de Putumlo las Kamanikuli. Chakuy potea tapama a presidente kakuli ka presidente Chekori empam vocación. Awe juvenil. Kalenta que shun, kalenta que kun, que holak ashokak, kalenta que nahenel kakamaj, kalen chanel dri tijemalguli, Diego, kalen nahenel dri tijemalguli. Tioshih hautakir kamehqile en kamole khrihi alqapariki qaqaqi Tioshwe Amalia wilkata yo hat kamal qaber man kamal qabih yo yati kimayo to kencho qahato baqa qadu ilri Jau Diego irchili nahinel ri tkhniki tikina qahawichileh taqayo rehche qichil oqtaqim chirqapariki sako ayo tichaloqi artuyoqi naqopqikaqi naqopqi anni kichalokta naqnoqi shkunayo kheru akhi tijiim ayo chashlak taqahwach nawitak chaloqi qohorto chirqaparik kheno qaqaq yim chinqaj kheno kehol chalok naqayo chalik chi ho kimtaqayo ahwach khenoqi khenaj qatow taqi mayo kheno akunni Matiojik tako, que me ayuda tú, chalekchi, es con, bueno, rome, el copque cacanchi, que chanelri trimalule, en cop eken, en a cop sacate, licenciado, en a copque panamalia, en a copque rastashah, en a copque rashe, y wile, no, en can capacani, que el coparije y petan. Kereci ek, kereci topet kak, kereci ek, kereci sak, kereci an, kereci rashi nakopat, ekupangkus ari ci ayu cekal. Entonces en kasahawi ka kapual en kapakah. Kalena wilok lahrel walok lahqih Dios shawe shaya kamqeri qawi kayu chwach lok lahi khumeh ilwili
kale loqlaj ki me no'j xayeq'am qiri xqamol qiib' ayo' chayeta naqanojb'al haw chatij qanaj chaqanchilal wilkooj ayo' chatij kinaj awixk'un awak'un wilk'eeb' ayo' chitijnik iib' haw qojatow tanaq chipaam qak'achariik jenaj kamanik narb'anariik ayo' jolkamanik reh narq'orariik taq ayo' taqee' najtirq'orik nakiq'orik nariik ayo' taqee' tz'uuy nakiq'orariik ayo' taqee' xoyamaj q'orik chipaam qaq'orb'al haw ru'uum aj rii' re' nqapajqaj awat'ub'il chipaam rjumej q'iij wili haw chatij tanaq q'anaj cha qaju'junal chayeta naqii jolojik laj no'jb'al chayeta naqii jolojik laj kapiyb'al chayeta naqii jun wachiich qaju'junal chiriij qaq'orb'al chiriij narnemjiik ayu'il tinamit chikiwuktok tanaq qojwuktok tanaq chiqonchelal ma' tanaq jan wach nkajnik chipeet chixam ma' tanaq jan wach nkajnik kajnoq hoj tanaq junejdriik chiqonchelal chaqop tikikaq jaw Diego qatyoxij awi' haw xayeq'am qajumej q'iij ayo' je' aj wili wach loq'laj qajb'al loq'laj q'iij nqapajqaj awat'ub'il awi' chayew awiib' chaqanaj tiox awi' xayeq'am qe maj xojsaq'ik wachik xojiylik xojsaq'ik haw je' aj wili nqapajqaj awat'ub'il chayeta naqii risaqomiil qab'eej chayeta naqii jolojik laj b'eej saq laj b'eej korik laj b'eej loq'laj qajb'al loq'laj q'iij je' aj wili nqapajqaj awat'ub'il chayeta naq'am qe chi eloq' tanaq wach loq'laj kamanik wili par kib'ijnaal qatinamit pan kib'ijnaal ayu'il tinamit jarch'uq tawa' wach qawii' ayu' je' ruu' taqee' wilkooj wachik naxk'ulik taq luu' kaxlawinaq haw je' aj wili nqapajqaj awat'ub'il chayew awiib' chaqanaj chaqaju'junal je' aj wili ayu' chiqoylik pa rilb'al loq'laj teew je' aj wili loq'laj rilb'al loq'laj teew nqapajqaj wa wi' chasaqomej qachii' chasaqomej qawach ma' taqojej q'iik entiox awi' maj layew quxlaab' entiox awi' maj wilkooj ayo' ma' tawilik raxkimik ma' ta'enooj qaam nima' ma' ta'nooj qixlaab' chipaam qawiliik chipaam qaji'liik haw je' aj wili nqapajqaj pa'nmal taq awak'uun awixk'uun pa'k'ejal taq awak'uun awixk'uun tiqlik'eeb' yo'naq chirq'orariik y si no'j riwii' qaq'orb'al chayeta naq re' taq awak'uun awixk'uun kajchi' kitijim qaq'orb'al kitijej tawunaq haw maj re're' nqaj chiriij nqaj qaman chipaam qatinamitaal chaqop taqee' saq je' aj wili nqapajqaj awi' chipaam loq'laj q'iij wili je' aj wili loq'laj rok'b'al loq'laj teew chayeta naqii rijolonkilal qak'achariik wuktok tanaq qatinamit wuktok tanaq qamolaam poqom chi' chak'ujtaj taqee' loq'laj kamanik re' nawaj hat chayeta naqii q'an aproyecto saq aproyecto haw wirtuminal qamolaam chiruksjiik ma' tanaq insaj chik wach qaq'orb'al malaya naq haw kik'ihb'iik taqee' qasqachiaq kok jalak'un kajchi' kiyasjiik taqee' kaxlan winaq nkaj kitijim qaq'orb'al chatij tawa' naq kinaj ma'ab'sin tanaq jolonkilal haw hoj tanaq k'ih wilik nqaj qaman che quch ajpoqon qiib' chqaju'junal haw je' aj wili nqapajqaj awat'ub'il je' aj re' loq'laj taxaaj loq'laj tijlik qojasaqomej chon qojab'ejsaj chqaju'junal chayew tanaqii jolik laj saqom chayeta naqii korik laj saqom chayeta naqii haw rat'ub'il loq'laj k'achariik ayu' chiwach awak'aal je' aj wili nqapajqaj awi' nqatyox awi' re' qak'achariik qatyoxij awi' re' qawih'iik ayu' chipaam rijumej q'iij wili chaqop qiraxk'in je' aj wili loq'laj ak'al chakuy qamaj kulik napech ma' tiqakapaj ta nqaya' qachii' nqaya' qawach haw je' aj wili nqapajqaj awi' loq'laj qatuut ak'al chayew awiib' chaqanaj chqaju'junal chipaam loq'laj q'iij wili je' aj wili nqapajqaj awi' chatij q'anaj chayew qano'jb'al chiriij k'utajnik pan kib'ijnaal taqee' ayu'il tinamit je' aj wili npajqaj at'ub'il awi' loq'laj ak'al je' aj re' chiwach loq'laj no'j
Genach noch, Kib noch, Sheb noch, Kecheb noch, Oob noch, Wakib noch, Wukub noch, Washakib noch, Welecheb noch, Lacheb noch, Hunlach noch, Kablach noch, Loklach, Oshlach noch. Cha yew ki noch wal awan guna wishguna ki orik chwachkho khume qilwili panqa qurwal qorok tanak chkun chalal chpam qa qurwal puqomche suqkil kushli sawtak kaletak kapos poter tanak pang kaap chiquita ke kamal kabe chike uli ka nakato amro ke haule ke ka Juanik chwal la que hotige qijuli o qijuli rumno que nawil takare orca letra o nawil no takach lokare ol kamanik naktir kutah on itehran pokonchi ayuna kilom takachunchel re haulik nele haulik ti am chawata que artiginel rumno que chupame qijuli que dalim no yuna que khilda que ahmaya maher rumahre in kaputun las kawanek ra hauliki ite amach chawach kanari kumehil kochelayo. La comunidad lingüística Pocomchi impulsa investigaciones y pone a disposición bibliotecas y recursos educativos orientados al fortalecimiento, la preservación y la promoción del idioma maya Pocomchi. Estos espacios reúnen materiales como diccionarios, libros, investigaciones lingüísticas y recursos pedagógicos que apoyan el aprendizaje, la enseñanza y la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones. Seguidamente tenemos la participación de cada uno de los grupos. Tenemos el primer bloque. A continuación vamos a tener el gusto de el canto que se titula Chicho, a cargo de los estudiantes monolingües. Chejeuli nakayeme kikulik take re kicholonik pa ruki kochil re kituyem ke tsuy re chicho re korare kakul take ru ye sukil kakush ka potpoter tak pa ka chiki khana ki shipko sako yang kaye pang merum no ke kakul take artiginel Chicho, dicha lo cruciso china, de caeche inquicote gris, ruquio lonquila, regresa guachu aquí, coriu Nawachinik Kisah imule kisah mes Iskanek dum rusuk kikush Kiru pinik take pepe Cina pandusukila Cijo cijo rulembo pantasya ruhol wacilitinami Cijo cijo cihunelik inkilo ahol wacil Se'edi wasake aku Ekoni kinki panci rucico Noksu yinki bani kochiko Impehi krok iruhakil rumiteu Cico, cico, rulemo, pamtasya, ruhul, wacilitinami. Cico, cico, cihun,
hunelik inqilo aholwachin. Rumnok chipamiru haki. Wiliki horwachilika hunsu. Risin nimchein kimolki. Take chuncheli kacharen. Chicho, chicho, rulemo pamtasha, rul wachilitinami. Chicho, chicho, chihunelik, inqilo, ahol wachil. Utsubrere wachkiponin. Inki shoye huachichicho. Chicho, chicho, rulemo pamtasha, rul wachilitinami. Chicho, chicho, chihunelik, inqilo, ahol wachil. Chicho, chicho, rulemo pamtasha, rul wachilitinami. Chicho, chicho, chihunelik, inqilo, ahol wachil. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos para este grupo. Tioshak Takawe. La comunidad lingüística ofrece el servicio de formación para el aprendizaje del idioma Pocomchi con el propósito de seguir fortaleciendo la identidad cultural, promoviendo el uso del idioma y contribuyendo a la preservación del patrimonio lingüístico de nuestro pueblo. Tenemos ahora el segundo bloque. A continuación vamos a tener la dramatización de un mito sobre el tema el arco iris. Chekawili, kakalair takawe, rei pakonchi mola, riyewo viral no ki topki ki kacharel ru taki tsihmenik ren ban pantakukun chi cholbal pantakukun chi a kao chiri rahawuli ki nahili kakamahuli ne kilopem taker hawuli ki iski hawuli ki korsamak chawat ru ki kanahi ki ore nahili nekelong li kohbal kuta hinke ayo nekelong shoka bruno ke ayo iske te a chawata ke kuchihil ne kana khumhaqil ke chiwado la ke unkamuli Kalentak chawin chinchelal, sukil kushlisa weta, yuna enkakustam genak naktir kuta. Nik wach nokwilik irashko om shohkak Re, shakelik chalok wastak yukiska, share la inkikor, chipanghul shelik chalok. Chawili rashkoh rere. Matopta nakutama kamre makengkahik huakam shana wilom. Rere, atalha,
ahq'atar sut. Sha'ar nin sutunikija. Reiraq chikulu wishikikija sahchikochik irashko. Ru'un chishasut wore rashko. Ishkahnik mansahchik tawach. Ru'un genok ru'anija yunak iruqat wochik ire. Mairiksaqtayu iruq alri chirupam. Ehayu nariksam pangrikush ire. Mashtak uhtan huaqam re machi narukahi intiosh takawe. Muchísimas gracias ahí por los aplausos. La comunidad lingüística Pocomchi también ofrece los servicios de traducción de textos del idioma maya Pocomchi o al español o viceversa, contribuyendo así a la conservación del patrimonio lingüístico y cultural del pueblo Pocomchi. A continuación tenemos el tercer bloque. Seguidamente tenemos la dramatización de un cuento titulado El Juan y el Duende. Chehewili re Pocomchi bola re an re tirtober re tota que artiginel ru tijik itzib il hunik pan Pocomchi orbal aha payun etiok kakul take kacholonik pan ka orbal chehewili na katekina los kamanik wili kakana que humehil re chirik re morare re haulik ore puchihil re kutak re iguan ki kakana que humehil take artiginel Rewan Herreracunyuk, Pan Genak Choki, Genak y Junijail Chipatinik, Pan Genak Abisbal San Sebastián Rubignar, Juan Rechakbes Akun, Istilirak Ojik, Chikonik Chukorke, Take Rasbes, Chinel Kio Chirik Onel, Sharela Rekek Ma Ishkakta, Ojik chirih rumnok pampat, ishkaj wihik, re takechak bes, rekej ishkaj ojik. Panjenaj chikih, shukorkej ojik chikohnik, rekej sha chihumekil ishkikulah. Nok elik, Chikimpan reje, rekitut jegokajau, ispajkaj aha kioh. Rekej iskichakwe chikohnel ojik inkiban, sharela rekitut shukorrej, chikaplajkam, chikrek ikij, yokpal ehlik, chikonik, Rum agrema aha tanay elik rewan chupajkaj chak re retutbes chukojkaj chire take mam atit inkikorchi re take halakun kikonik chirisil take chekaplaj kam re iki Nel inkiwach irakun yuk. Ruk ahawilik iskokarik kok rektal chi pahkah kohik re ahawes istil kuhtenel re rukamah mashtatak chik rubigram Chojik.
Shukorchi he wilich chiktake inhik. Mashta nak ne inkikul chalok inki shukor retakekok akun chioh kahimam kip chikonik nok ponik chikurompan ikaplah am iskurik pamtashah sharela rekeh ma iskolah tak onik. No konik inkiban isakchik ikitolah pan tak chah rewan shelik rehe chirusarik ikitolah sharela masurekta shahena ikisakun istilwach. Shupahkahre chima isbilta nawach itolah re kisakun ma ischahwik ta nok isto rutzaham ikok re kisakun chupan re ikulpal isbilchi mare ta kisakun rakun yuk la shabibchik wach in kayik re wan rum in yohik chok iruk opan ima iskirotak chik. Re take ruchak iwach si yohik rum nok i chachik chioh chirusokik. Iskireh chimang maskuyikta ema inkoriktak chik inkikah reheb hop ampat iskikuhkah rekitut aha wilik ikikulcho nok shubirah itutbes shukoreh ri chirih aha wilik iskularik isponik rum henah tut ru kahah nok isrikwach ikisawan itut shukorchik shukul. Isrokomeh su wirsak nok isnalok re iskorik sutiyoheh re rutut jebo ajikomanel rumnok sutobeh. Supahkah wa rukuibat rumah rumnok ma isbirinikta sukorchinak chik ruminmam aha wilik ru narukorom i rutut kahaw. Intios takawe. Muchísimas gracias. Nuevamente les pido un fuerte aplauso para este grupo. La comunidad lingüística también ofrece el servicio de evaluación lingüística del idioma maya Pocomchi, dirigido a personas interesadas en certificar y fortalecer sus competencias en el uso del idioma. A continuación tenemos el cuarto bloque. Vamos a tener la presentación y vamos a presenciar un relato titulado El Día de los Santos. Rey Molabe Poconchi,
Riyewo ito onik re pahoib chirih orbal renok chire take kacharil nengkiban ikipahoib chupam ikamolab. Chike uli kakana ki humehil take re ne kilom on nekikutam ke re naftir orik re ki hil take kamnak. Nokchilo kikik kabakat ak topilawe ka potpote takpang ka ap hana ke biship go. Dios awe tak, Dios takawe. Cek kulun tak artikinel cek kilok rahaulik neki panam ciwalo lagi humeh wali. Cek wali ne kaberam takere haulik iskam calok naktir orik yang kakana ki humeh kil tak artikinel. Re naktir orik chirih kikih kamnak pan tinamit chicho. Alin ako. Oh, sikulik. Changpina. Chalona chisahari yona. Gori kawe yona kasahan kachong kapun so wach kapiyos ma. Ulok ni kih kaam. Korik pa. Di mas baca soal kape. Tare turo. Susti la kape wako. Ay, Dios, sabi pa. Uro, tukohokok, ako pagkisok tih na kuhin na am ng el. Gukingan sa ulo. Pang kayukul ikahkok on chicho chirwa chipet ikre ruhunla hipo re genaha re wilisha holohik chik takeruum ohnil take kapengwal karuwi kakacharik jerukam nahtir qih chiunchel take kacharel on junijail chirich loklach kacharel kamnak take inkawil take pantakwahek chiruwal chibe yohwal take kacharel inkiban kibe kahchi kev chikamok kilok kikamam kihoom kilahev de lokok utzom nakikohom kantela ejewo kiwa ojike chiruna kamnak shoyonel kohol utzo Ako, hila wo chupang kay wan maksok laksir. Chalok 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 kapis, chalok sunik malang kakuhom makapataa sa kara. Kau yen ikaw lah tapi kaam na maksiki wehe na. Yeso, entonces, makala wo so ilon mina. Enye sa ata puro perchakan wina wispun. Chitistok eso chilok. Mar, Balik na hena kawe. ta chamaksa ko so yun nagkikisodrak. Enye pechisawe oro. Chasik chichigolong klal ko som keres kaam. Elba. Mar, como aquí, chatanaga, chacacho, mojilo or. re take kacharel inkiban kamanik reh wach chiwach qih chinok wilik inkiban imehsenik inkikomek wach yam re kikamnak chiunchel wilik pech inkikam yohbal utzo jewo kikushbal nakichaksam take kiram kiris kishlan, kikow, inkipuhkak, chikina.
how much? Me avisa, profe. Me avisa. Sí. Yohal takah kacharel pankayukil ichicho inkiban ojik na kamnak kiruchihlech genach chaqab kikamnak kacharel inkiban kikapeu kimatz kirab inkivirach kitzuy on kivich re'ij wili narumolon wach takijujun kacharel re kijunijail mashta en tzurik kiwach maj inkikapaj takere xkibanchik ojik pantashajakal nok inkohtik q'ij re najkamnak chiunchel ixak kantela insakomonik pan ekom jewo itir inkiban rushilek rib ruk take uhtzub inkohnik wach wilik takah kacharel inkiban ikorik chirij takikikamnak kacharel ke ki junijail re take halakun tahkanel take na amna on kamnak konik inkiban china re wili genaj ninqij holonkilal nojbal ixkiew take kahnok kaman katit najtir choq'ij
Takuro ako ang amping pagka. manik panagushi kan shakcha. Awahim ako. Alehaw. 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 Pan avishal re kikih willing kihosak tashak take kibarilet inkiban mayihinik Jeruwi inkiban kikutak ruk take kamnak katit wilik ruwarik rum chi take kamang katit iskiban holohik kamanik chirih kuhtanik re nahtir qorik re kikih kamnak pantinamit chicho genak nimkih nkaban kapebenik kakohwal chihujun junijail kiruyew lulukil takeruwi kakacharik jerukabcho nahtir qih
Reguli kikutani kishkuantake aje cholinel rey pocomche. La comunidad lingüística también ofrece el servicio de producción de materiales educativos, radiofónicos y audiovisuales para la enseñanza, promoción y fortalecimiento del idioma maya pocomchi. Tenemos el quinto bloque. A continuación tendremos la presentación de una dramatización sobre una fábula titulada El mono y el pez. Iqad yosek taqawenik taqnimal kachitak koja wishnimem chalok kachitak koja wilom chalok pan astesbal qorik aha kachirikiki ahuliki noqbalil wili kachiki kutam taqe cholinere ipoqomchi ayu chicho. Kapopoter takpami kakap, chi Dios rike ahawili kikutani ki anta kacholinen wili. Cheque Willy, che kalom no que ne que kolom da que oche da que consu che artikinel ren que alo que konik Rebat e recar. Pangenachi i no yobal wachhab genach bat shumuhehri. Chiruna genach gabche chi ruchi genach nimha. Ar chalok i shiril wachgenach kar mushiruban pang rukowil rok nimha. Episkanik chiruna hija. Rebat shukapag chi rekar kachi rujikik rum rukowil rok inimha. Shuyub he rukap ruk chi unchel ransil. Shuminikap pang a ishrisag chalokikar rerukolhik rukacharik. Pet rekar shapiskanik chik rum rusukil rukush pang gab ibats. Share lanok shishkik chikisahumek kashanik china ijushkik tak chik e ishkimik. Rebat ibik wach e insachik rukush e shukor chihewili. Ketel wach ishnukolejo nak share la ishkimik run rusukir rukush. Na ovalinik wilpech no genok holojik lah bano mamalikta ni inka rutobijik genok kacharel chi korik pet ko ruman china nakabem irukashkilal rum no aha wilik i oloik chi quejo ma oloik ta o chi reire. Dios. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente para este grupo. Gracias a la participación de cada uno de los que estuvieron acá organizando esta actividad. Y también agradecerle a todos los que nos vieron a través del Facebook Live. Muchísimas gracias.
La comunidad lingüística Pocomchi también ofrece la venta y donación de libros para el aprendizaje y la enseñanza del idioma y la cultura maya Pocomchi, contribuyendo de esta manera el fortalecimiento, la promoción, la preservación de nuestra identidad lingüística y cultural. Como sexto bloque, a continuación tendremos la dramatización de la historia de San Cristóbal Verapaz. Chihewili, kakalaeh takawe, hauli kuchilhi takchikat. Ayun nakakulum takere naka hunsuki artiginel, remel, chicho, renkorare. Chihewili, kaye viral takawe no krukahi ru sikri tak taskuh rutihi orbal warik pokonchi chipam kamola wilarehati inawa wilarehati nakashwa cholhi ki oral wili ko tak taskur hayun ina cholehawi rumno ke ahwala nokreho ne kayem riwarik kawi chipam kachari chikahunal chike wili chikilom tak artiginel okchicho kokik ayun kilomre auli ki tus konigre ki anam take artiginel runok ahwala chike hoyok nok ne le kanabem re kawi re kawarik chipam ka katinamit ka ahayo ka kan chaka hunal chike uli kilom haulik ne ki anam take artiginel le ipakata to bila ka potpote ta panka ap chiki pe ko ne ka khana ki biship ko re kapag chapas bote ta pama José takawe rumno ke kakol take konsumal take chi artiginel wili ne kakanam ki khumehqil rehnok ne kilom re hauli kishki kam choke chi kilom ko yen take re hawat ne ki kuta ke re email re chicho chavera rumno ke ahwala nok rehat ne abirinik ahwala nok rehat ne le na beram re haulik email re chirih lo la ke ya abule rum nok re kapokore pokonchi bola riego viral nok riego paho ib chirih ka orbal re ahawachi hawan ne ko palko ahawari kashwachi paho ib re pokonchi orbal ne te koyega chipam kamola rumno ke chiki pukam tak viral pantak asbal orik rumno reho kayel il chunchel khawari ke kanai ki khumaqil ne ki orik re email chicho Kekam nok chiko kik tak lokati hinel jina grema kapos bote pa ka ap khana ki ishib pas water tak pama abre ho chakare kaye ko will fikush chirit ikicholbal
Reqatinamital matop kahko. Reqatinamital matop kahko. Panhab hoob rukakal rerukak iqubhab. Nikwach loqismigrik chalok icho pantinamit kahko. Naktir chalok masta nakcho pantinamit kahko. Chiklak akal yaab nak. Shahenak nak chikulha makisin taru chamil pam. Regulha rere reri holobal chichi akal chimanlik. Khe ikom irugi. Ehrechi hul shatuch shakisin shamanlik nokik khenak tuchom chichi kherelok shachikom inkesak chalok itinamit naktir chalok Alentut, mukhang pesong kamanik chachela yu. Hey. Ehreha rere chilkom ha rubihnal rum ha rubi ikom ruyeab. Pangenach genach ishok shok tzachol. Dok ochik chikre shiru warsak kahnok iru halakun panab. Shikor kahnokre rutsi chikhe wili. Wiskachi patata takuneko iborokush tokre. Inki re rutsi. Nikwach nok shikor kahnokre rutsi chikhere ma ahawach ta in origre genok retsi chikhere. Gewona oroch re. Nog wilik nog chikpo nog chitzachoch ishok. Iskachik chaloch ruwach halakun shalik itzi shikor kokre. Valen ush. Inki kokre. Chiruwach ikhume rere. Iskorik chalok ikohok chiruwach tashach. Ishker chalok ikom ha. Yob alwach. Yob alwach iransili ha nok shalik chalok. Isapikina chunchal chibi wilik ar. Erikom ha, letak, matikman saktak. Reta kacharel makisin ta shiyohik ruumire. Magre chikolham shahenach nach chituchkulha champam. Sharela nokhishker chalok reha ishnukrisach ishrutzab chunchel yeab.
Shashi elik chikreje takek acharel. Shiok reje pandere yeab. Wilik shiok patinok pan yeab. Pekom rubihnal rechinau trayunak. Wilke shiok San Luis Jilotepeque. Wilke shiok Mixco. Jego Palin. Wilik henah yeab banca rubihnal. Reahik take a San Luis Jilotepeque. Esto, como dije, estamos en la dinamita que la ayuda para consulta. Alentut una hamayahanit rum kaha rohanit kiha Alentut kaudina karena hamayahanit untuk rohani akan kaya hamayahanit. Nokshelik jalok iha inki or chikunorat apam na itinamit chibat. Jiruba jalok ikrere retake rihib lak winak iskishubek take abah. Shikulik jalok nimlak abah. Chiruk etarik ehrut uparik pam irube iha. Rechi mas apik ta na itinamit chibat. Chikiwach ilok lak mayikbal pam konsul hukah ab. Iskiban mayikinik chirih lok laha. Ro'u mahik nim abah wilik pan konsul yunak. Wimata nakiskiban kimayir, enak kamsanik narub anam jalok iha. Recho iskahnik eretalik cirik aha wilik iskikul jalok kaman kati naktir jalok ir. Queremos agradecerle a cada uno de los grupos que participaron, al grupo de canto, al grupo de mito, al grupo de cuentos, de relato, de fábulas e historias. En Katioshek que take niknimali shikik chalo kayushku kikuta ahaulikin holikla na opalil o naktir na opalil que take awat shikik chitui en Katioshek que wotake y ishki ani koho kuta khewotake e akhnaktir orik khewotake akhet kuta e khewotake akhmel
qadiosaqke junal niknimal nikwilkeb ayum en qadiosaqke rukawliki ikustanik shkianqe. Queremos agradecerles sinceramente a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad, así como a quienes nos siguieron a través de la página de la comunidad lingüística Pocomchi. Agradecemos su participación, el apoyo e interés en cada una de estas actividades, orientando al fortalecimiento del idioma y la cultura maya Pocomchi. Su presencia pues, nos motiva a continuar promoviendo, preservando nuestra identidad cultural y lingüística. Muchísimas gracias y esperamos contar con su acompañamiento en las próximas actividades. Ejewili kakalaia takawe o katiosha takawe re harub I shawil tak asmal orig rahaulik ishipuka re Pocomchi mola ejewili ayuchi kakushisamaj o ayuchi kaponigro haulik takeshkaban rahaulik ishkil rahaulik kikutake rahalik kawi kawarik rahaulik naka tikim now rahaulik kikutake take tihinel o akcholnel. Ekayosha takawe akulik harut takshat kulik ishawilo tak renikmal shatobe tak chionarik haulik kamanik panarik chiwalo laki rohe ihwili kayosha takawe chakahunal ayun kanam kumehil re mal licenciado Ricardo Morangbing re kamik ri kabere kamola I Pocomchi rechine ka richak wachik re nikano re kabut kamanik uli ke ochikre nokne ka kushisama takawu pangkomonil kakalae takakulik kayeta ke kapotpote tapang kaap chiri kamal kabere kamola ri Pocomchi. Yo kayo tu Tamalia, Rau Diego, kamol nahinil ka tikhini kayo. Yo na kokpalahok tak chinchel, kokpalahok tak atyo sheikh tak rikahawi, chish kakohlak. Asok ko chkunaya mamalia. Pete en katyo sheikh awitak kakonishkun asokak taktu takawil ka takayo. Chirikh ko tanik sonarik. Rehchi maatanakan sahchik wach kakorwal chihonalik. En katyo sheikh awilok lahi haw nooh shayakam kadikawi kayo. En katyo sheikh awiru kiwi takawako na wiskun wilke mayo en katyo sheikh ri chamlok lakpatule. Chaye tanakam ke chate tanakina lok laknoh chaye kinohwal chirikh. Rukshi ki kakorwal chiryehi kirwiral kakorwal re nakauhi khotokwi ha ukha khulin katushe mawiri kuhtanik shwanari kayo maatanakan sahchik wach kakorwal wi ok tanak chihonalik chipam loklahi katinamital hakki orikwi Pocomchi enchali kayo pantinamit chikamang chicho munchu chipats so kayo tamahun tu grup are purulha pa wilkem takachuwi takawa ko na wiskun Pocomchi ha maatanak sahchik wach loklah kakorwal kaya huli en katushe mawelok lah parwinal rel walok lakih kahwalok lakih walok kahwalok laktew rani matashak rani makal entyo shawahaw alin tak chawun chelal sokil kushli sawitak en kachuk